Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ni pagayam a Beth iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inawat mi si pupuso kini mami, ti step sister ko ani Flor, a makipagnaid kada kami. Gapo iti panagpakpakaasi ni Daddy. At dangamin sakit ni Flor. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Beth. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nasken gayam asaan apampanawan ni Flor, Ben. Nakitaklatan anatumba ijay salas. Ipilipsi ti sakit na bakit. Isuarong bangad da akanayon mang kadwaken ko na. Talaga amadanagan naklakay. Kasimot ni Flor. Ngamala, itataadan ijay balay. Kanayon kon abantayan. Ala, bantayam nga rod bakit. Flor, kumusta kan? Mayatan. Makarwara kon dito ospital. Nagdanagdamami kan daddy kan ka. Gagangailangan da ito'y kanyak. Oh, kumusta ti trabaho? Mayatlat ta, oray makabannog. Aywan gayam, inyalaan ka iti pruta sa kanam. Anya da ita? Mansanas kan Pierce. Jak kayat da kita. Ha? Jak unay mahilig iti prutas. Ice cream kumaa. Nagmayat da ita lipstick mo Bagay ko siguro da ita. Sa anak mo't makagatang. Tadinak mo't ikan iti kwartak ni daddy. Ada extra a lipstick ko. Itat ko kan ka. No kayat mo? Dahita usaram ti kayat ko. Ha? Sana bali, tada trabaho. Mabali na kukwakon? Sige. Itad mo na talaga kanya? Thank you, Beth, ha? I love you. Mangan ka mangan, wen? Panawan nakmalan, daddy. Inak agtrabaho Adamat ni mami makadwam ditoy. Kun adapay ni Beth, iha. Busy mo ta kanayon ni Beth. Inaldaw arumwar. Saan da ka baybayan dito'y balay? O ala, mangan kan, iha. Daddy, jak kayat tipakbat. Ano ano anya tinakadasar? Anya ti kayat mo, iha. Fried chicken ti kayat ko. Alabay amon. Agpagatangakin ni Beth. Beth, iha! Umay ka man ditoy. Abay, mami. Ingkaban pa igatangan ni manang mo iti fried chicken, iha. Ha? Owan, mami. Hello? Siyak ni Sandro, gayam ni Beth. Adda ka di? Nagguwapo. O sige, umunag ka. Orayam ni Beth. San? Umay kakit din. Agawid mo't lang inton madamdama. Umunag ka na. Agyamanak. O sige, agtugaw ka. Mabit lang tayalaan ka itinomam. Saanan? Anya ti kayat mo? Juice? Wano kape? Agbuyak langan. Basta, mabit lang
Yalaan ka iti inumam. Pasensya ka, Sandro. Tanabayag sa ti panagururay mo dito'y balay ken ni Beth, iho. Kunang amin ni Flor asumangpet ni Beth. Pasensya amon ni Flor. Ada ngamin sakit na. Saan nga agawid ni Beth ita? Tada seminar da ijay subik. Anya? Pasensya kan, iho. Nataktak ka paikit din. Sa nabalen, nana. Sandro? Agawid kan? Awan, iha. Agawidan, tada pa'y papanan na. O sige. Umay kanto man ang agpa-share dito balay, ha? Sandro? Beth? Anya ti aramidam? Or-orno sa klaang dato'y photo album ko. Kita akman? Ikababain. Nakutungag idi. Ni Sandro daytoy Idi high school kami dayta. Boyfriend mo? Saan? Agpagayam kami laang ka ni Sandro. Ag-classmate kami ngamin idi high school kami. Nakitam gayaman iti personal. Imay ngamin nakis istorya kanyak dito balay. Talaga? Wan. Baro ka di data bracelet mo? Saan? Daan daytoy. Nalakalaang daytoy. Mabalin nga ipadas ko? O sige. Uy! Umanay kanyak Bagay kanya. Dawaten naman nga tan. Kakaiso na bracelet ko. Kukuha kon dayto ha, Beth? Sige na. Nagpintas ngamin. Mabalin ka di ako kuakon? Sige man laangan. Thank you ha, Beth. Anya nga tati iparis ko iti daytoy. Kastoy gayam ti ugali daytoy a babae. Mami? O, iha. Sumra ka ka din ijay trabaho. Mami, ayan ni Flor. Agsarsarita da dita sa alaskin ni Daddy yo. Tasimangpat ngamin, idirabi Mami, apay akas tiyaya. Dawaten namat amin ang agamit ko. Anya, Amin ama kurso na daan na. Dawaten na. iha, pasensya amon. Mami, kanayon laka din akasta. Amangan matnoik ikam iti sakit ti ulo ni Mamim, ken ni Beth. Saan mat Daddy? Nakasingsing patak tupay kadakwada. Nangalam iti data bracelet mo. Inten ni Beth. Inted na? O no. Daddy, saan ang mga ala iti saan ko ako kwa? Saan mo nakasta ti kayat was Inted ni Beth daytoy, Daddy. Saan nga agdadawat? Saan na kon nga itulod iti balay mi? Itala nga kita tamanan. Di mo pa kahit nga itulog ka. Adayo ngamin ti pagawidam. Di ka madanagan kanyak. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Kababainan kan ka. Di ka man nagsawi ti kasta. Kaya't ka kumapasya rin di balayo. Ngam, Ngaman niya, di stepsister mo. ni Flor. Apay? Awan mo't kit di. Ngam, kas lang amin nagpapansin unay. Anya? Beth? Beth? Nakalagip manen. Idulin ko dagito'y gamit ko. Taamang ano dawaten namanen. Beth? Mabit lang! Apay? Saan ako nga umunag dito silid mo? Tamok. Kayat mo ti agina na. Ipalagip ko lang kan ka. A birthday intun umay alunes. Next week?
Imbitaram to ni Sandro, ha? Ha? Diyak masigurado na makaumay. Umay day, Jay. Ibagam a birthday. Basta pa umayam, ha? Di man din launay. Mami, pudno ka ding agkasangay ni Flor inton Lunes? Ha? Ne, awan mo tinasasao ni Daddy, iha. Imbitara ka no ni Sandro? Ngam di na kaya ti umay dayjay. Mami, di man ding launay ni Flor. Aldawan, mamigat tayon kada mamim. Tsak kayak timangan. Anya? Daddy, celebrarak ti birthday inton Lunes. Kitno inton sumaruno abulan pa ilaang ti birthday. Basta, kayat ko, inton next weekan. Ang mawan mo't nga rod kwartak. Umutang ka Daddy. Wala, umay ka nga rod manganan. Tsak kayat. Alan, tay karigatak tag diskitar para iti pag-birth jam to. Talaga, Daddy? Thank you, ha? Sandro, ada kumakayat ko akid dawan kan ka. Basta si ka, Beth. Amo mata napigsa ka kanya. Inton Lunes, imbitaran ka ijabalay. Daapay. Birthday ka no ni Flor. Ha? Sika ti kayat na abisita. Sorry. Nga madapa pa nakitiday tanghal daw. Umay ka. Uray a pagbiit lang. Sikat ti ararmak, Beth. Sikat ti kayat ko. Sikat ti kayat ko apasyaran ijabalayo na mapanak ijay. Saan ani Flor? Sandro, Nakasaganak nga aguray. Aging gaasong batam ti ayat ko. Beth, umadanin ti kasangay ko. Adagatangan ni Daddy a cake. Ado ti saganak to. nasaya at no kasta. Kaduan nak tuman agumatang itibadok. Aywan gayam. Nakasaritam ka din ni Sandro? Ha? Ibagam. Ura isurot na dagiti gagayam na. Kuwa ngamin. Umay ka di? Saan ka no ang makaumay? Anya? Adda ka no nasken nga aramiden na. Anya amatan? Flor, Ni mami ti makisaukan kwa na. Siguro, di mo imbaga. Tamadlaw mo ngamin a close kanyak ni Sandro. anya? Mami, kasaritam ni Sandro. Ibagam nga umay no birthday. Sige, padasak iha. Thank you, Mami. Ngabjak maikari ang makaumay ni Sandro. Taam mo matan, kaskin ni Beth, at damat trabaho na. Basta, namnamaak ang makaumay to ni Sandro, Mami. Beth, inton bigatan ti birthday. Insuot mo magtanday tabadom inton bigat. Anya nga oras nga umay ni Sandro? Flor, saan ang makaumay ni Sandro? Anya? Kinasarita ni Mami. Ni Mami ti binilin ko ang makisarita kan kwa na. Mami! Flor, nasgan ang maamwam. Asyak ti kayat ni Sandro. Saan asika? Siyak ti umay na paspasyaran ditoy. Imbagam kanyak agayam mula ang ni Sandro. Apay nga itakot kastamat ng tibagbagam. Flor, Saan nga ruda na matuloy ti birthday? anya? Saan ako nga birthday? Saan na natuloy ti selebrasyon ng Mr. Lonely? Saan na nang nangan ni Flor ket nagdanag ni Daddy kastamet ten ni Mami? Dayta ita ti pagparparikutan. Anya ka di ti rumbeng nga ramiden. Tuy pagayam mo, Beth. Agyaman akan ka pagayam a Beth, iti panang ipatulod mo iti kapadasam.
Naanos ka akabsat, ket dayta tinakita ni Sandro ken ka. Ituloy mo lang ti panakirelasyon mo kini Sandro. Tawan ti makita, ama di iti dayta. Nasken mat nga ipakaawat yo ana imbag kini Flor, asaan nga isu ti kayat ni Sandro. Asaan arumbeng nga amin akayat na ket matungpal. Anusan yung nga ipakaawat nga itibiyag ket dumteng latta ti pannakapaay. Anasken nga aklunan tayo dayta. Tanusaan, bagi tayo matlaen ti madadael. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasalitaan ngayon patulod ni Pagayam a Beth iti Nueva Vizcaya. Tampok dito ay programa tayo. Dear Mr. Lovely, inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.